And for the love of my life, René, you will always be in my heart. I love you, buddy. Reka tubasuhuze tubifuriza ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntibisanzwe ni Clarisse niwe mugeni muri kumwe. Iyo umuntu ahuye n'uwo bazahuza mu rukundo, ibintu birikora. Inkuru y'urukundo rw'umuririmbyikazi Celine Dion n'umugabo we René Angélil ni gihamya. Tukaba tugiye kubaganiriza ku rugendo rw'urukundo rwa Celine Dion n'umugabo we René Angélil. Bahuye bwa mbere mu mwaka 1980. Icyo gihe René Angélil watunganyaga indirimbo yari amaze kumva ijwi rya Celine Dion kuri cassette yari yohererejwe n'umwe muri basaza ba Celine Dion kugira ngo amushakire amahirwe yo gutunganyirizwa indirimbo. Icyo gihe René Angélil yari afite imyaka 38 y'amavuko, mu gihe Celine Dion afite imyaka 12 y'amavuko. Yatangaje ko yahise amukunda batarahura, aniyemeza kumufasha ku buryo kugira ngo amutunganyirize album ye ya mbere mu mwaka 1981. René Angélil yemeye kuguhatiriza inzu ye kugira ngo abone amafaranga yo kuyitunganya. Urukundo rwabo rwatangiriye mu ibanga. Celine Dion yavuze ko atangira gukorana na Angélil yaje kwisanga mukunda urukundo rurenze urw'abantu bakorana gusa, ngo kurya yarasigaye anararana ifoto ye munsi y'umusego, akabikora yihishe kuko icyo gihe yararanaga na mama we mu cyumba kimwe. Mu gitabo kivuga ku buzima bwe, umuririmbyikazi Celine Dion yavuze ko byageze atakibasha kubihisha, ndetse ngo icyo yibukaga muri icyo gihe ni uko yakundaga umuntu atagakwiye kuba akunda, ndetse utanifuza na rimwe ko Celine Dion amukunda. Celine na Angélil bakomeje gukorana, banakorana ingendo nyinshi hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Umunsi umwe ubwo bari bitabiriye irushanwa ryitwa Eurovision mu mwaka 1988, ni irushanwa ryo kuririmba aho buri gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi gihagarirwa n'umuhanzi umwe. Riza no gusozwa Celine Dion yaryegukanye. Iryo rushanwa rye ryabereye i Dublin. Nibwo bwa mbere René Angélil yamusomye, ahita anamubwira ko yamufataga mbere byahindutse, asigaye amufata ukundi. Celine Dion mu kumusubiza nawe yamubwiye ko yarabimaranye igihe amukunda. Nubwo inshuti n'imiryango yabo bari bamaze imyaka babizi ko bakundana, ariko kubitangaza ku mugaragaro byatwaye igihe kubera ikinyuranyo cy'imyaka yabo igera kuri 26. Bakaba barangaga ko hari icyo byahungabanya ku mikorere yabo ya muzika. Mama wa Celine Dion ntiyahise yishimira René Angélil. René Angélil wari umaze gushaka n'abagore bageze kuri 2, uwa kabiri witwa Anne-Marie Angélil, bakaba baratandukanye mu mwaka 1985. Icyo gihe Celine Dion afite imyaka 17 y'amavuko. René akaba ndetse yari amaze kugira abana bagera kuri 3. Ku myaka 19 nibwo bwa mbere Celine Dion yabwiye nyina ko asigaye akunda manager we René. Bitarishimiwe n'umubyeyi we wamubwiye ko umugabo atari seriye, kuba yari amaze gutandukana n'abagore 2. Gusa gahoro gahoro nyina aza kwemera urwo rukundo kuko Angélil yaje gukunda umuryango cyane wa Celine Dion, akanabitaho we n'abavandimwe bageze kuri 14. Celine na Angélil bakoze ubukwe mu mwaka 1994. Ubwo yuzuzaga imyaka 25 y'amavuko nibwo Celine Dion ndetse na Angélil babitangaje ku mugaragaro ko bakundana. Ikindi bahita banavuga ko bitegura kubana. Ni nabwo Celine Dion yahise ashyira hanze album ye yise The Color of My Love yatuye urukundo rwabo. Tariki 17 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka 1994 nibwo bakoze ubukwe, bukaba bwarabereye muri Basilica Notre Dame i Montreal mu gihugu cya Canada. Ku myaka 57 y'amavuko hari mu mwaka 1999 nibwo umugabo wa Celine Dion René Angélil yaje gusangana indwara ya kanseri y'umuhogo. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Celine Dion yavuze ko akimara kumenya ko umugabo warwaye kanseri byabaye nkaho isi imuguyeho. Gusa ngo icyamukomeje ni uko yatekereje ko bishoboka uko ari cyo gihe René amukeneye kurenza ibindi bihe.
René yaje kuvurwa arakira, ari nabwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri we n'umuririmbyikazi Celine Dion bongeye kuvugurura isezerano ryabo ryo gushyingirwa. Nyuma y'igihe bahabwa ubuvuzi kugira ngo babashe kubyara, Celine Dion na René Angélil baje kwibaruka umwana wabo wa mbere bise René Charles Angélil mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe. Aza gukurikirwa n'abandi babiri b'impanga harimo Eddie ndetse na Nelson babyaye hifashishijwe ikoranabuhanga rya in vitro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Celine Dion yarwaje Angélil kugeza apfuye. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ubwo Celine Dion yagombaga kuririmba live kuri televiziyo, yaje gusubira mu rwambariro aho yaje gusanga umugabo we yicaye ndetse yacitse intege cyane. Ikindi ngo amurebye abona yihebye. Mu kumubaza amubwira ko umudogiteri mu bizamini yari yafashe yasanze bwa burwayi bwa kanseri y'umuhogo bwaragarutse. Kuva ubwo yatangiye kumurwaza, ari nabwo Celine byabaye ngombwa ko ahagarika ibikorwa bye byose bya muzika kugira ngo abashe kumwitaho kugera ubwo yapfaga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Uyu muririmbyikazi yigeze gutangariza televiziyo ya ABC ko nta na rimwe ubwe yigeze yiyumva nka Celine Dion, ahubwo buri gihe yiyumvagamo Angélil umurimo. Anavuga ko ibanga ryatumye bamarana igihe bakundana ari uko babashije guhuza mu biganiro bagiranaga. Celine Dion ni umuririmbyikazi akaba na bucura bw'iwabo mu bana 14 bavukana. Yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi 1968, avukira Charlemagne muri Canada. Numwe mu bahanzi bamaze kugurisha kopi nyinshi za album ku isi. Amaze kugurisha izigera kuri miliyoni 200. Mu bana be b'impanga uwitwa Eddie yamwitiriye mu producer we wamutunganyije album ze za mbere 5, mu gihe uwitwa Nelson yamwitiriye nyakwigendera Nelson Mandela muri Afurika y'Epfo. Akaba ndetse yaranavuze ko amufata nk'umwe mu ntwari isi yagize. Celine Dion akunda inkweto cyane ku buryo afite imiguru y'inkweto irenga 500. Umutungo we urimo amazu, ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye ubarirwa kuri miliyoni 360 z'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga hafi miliyari 360 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka tubashimire cyane mwese twabanye nk'ibisanzwe naho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.